Manazaretha amahle ngidlulisa ukubonga ngaphandle kube ngikhuluma into eziningi ngoba umvangeli ubaba umtshalo ufikile kumina ngolesine wazosithula kube uthunywe ubaba ngakho ke Manazaretha amahle angizange ngibale imidante eminingi kube incwadi angitholanga ube inhlangano yanyuka angibange ngisakubala lokho ngingakuthatha lokho Manazaretha amahle ngabheka eceleni ngamukela ubaba kamahlale eHomis nokuba ke Manazaretha amahle okuyena umsunguli waleli bandla inawo umlando obanzi kancane umsunguli waleli bandla Manazaretha amahle njengoba ubaba efikile wazafika wahlala la uhambe ngomgudu wakhona akalahlekile mayela umsunguli waleli bandla wahamba ezula efuna le ndawo ukuphumulela mayesuka leni wafuna nentaba inhlangakazi ngaleso sikhathi laba bebesaphethe mawubo okhokho lokhulukhulwane ngaleso sikhathi kumina bamukela mamnika le ndawo bathi nayo indawo ezophumulela kuyona kepha kwentaba sizokuthula kozakwethu okuyibona abaphethe nemali abamsuka nayo bamisa khona bafike basho kube lokho esisukutholile thina kaHlophe makuthi isibusiso nawe sithole ngoba ufuna intaba umuntu kaNkulunkulu ngalokho ke ngithi Manazaretha amahle wamukela naye wanika intaba la ifunayo amen Manazaretha amahle ngithi isizwe sakaHlophe sibusisiwe amen ngokuba Manazaretha amahle asinadlama asinalutho ngumukela inkosi phakathi kwamagceke akaHlophe Manazaretha amahle ngiyanibongela ukuhlala kwenu phakathi kwalamagceke ngifisa ukuthi Manazaretha amahle nangonyaka omunye ozayo sekathi ningahlala khona ngimukela ngezandla ezimhlophe nakukhona inkinga lapha phezulu mina ngikhona nginimukele Manazaretha ngiyanimukela Manazaretha amahle ngikhona phakathi kwesizwe somkhulu bami anginankinga ngani welcome amen ngiyanimukela Manazaretha amahle amen hlezi kamnandi angisitholanga ube ngihlukumezekile angisake ngihlukumezwe lutho angithi ngiyanibongela Manazaretha amahle nibuye njalo nangonyaka ozayo nginifuna la Manazaretha ngiyafuna ukuhlala la ubaba kodwa yena mayefuna ukuhlala lana nohlala ngoba mina ngimukele mayefuna ukuhlala lana niyohlala ngoba mina ngimukele yeke nifuna ukuya lena yena mayengafuni wazine ngimukele yena ngiyabonga Manazaretha amahle inkosi inibusise samazeni ha amen uya umsumoya umboze wethishi isekhona ngakayindawo
Nkosi yamakhosi. Yambirela abantwana enkosi kuya ngithe pami. Ngicela umngcwele umdluli waseSimakade akufundele umthandazo wesabathi inkosi Moses. Sandlelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo yezizukulwana. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu.
Mana saja yang gue. Yang kira jiko sesepami. Namhlanje noma ngabe nginamahloni noma ngiyasaba kodwa ke namhlanje ngiboshelwe. Ningasama Nazareth ushebe ubonakalisa ukhona namhlanje kathini. Ngizocela ukuthola isibindi. Ngizocela umfundisi Khumalo angihole ngesihlabelelo 119. Kusibusisa. Jena siramthanda Jena siramthanda
Ngiyabonga amaNazaretha inkosi imbusisa. Ubaba mkhulu enye into emhlabeni. Kusho ukuthi nasekuzalweni kwakhe baba mkhulu. Umuntu oqala lo owazalwa esesesiswini kunina wayehleli nomoya oyingcwele. Ngizokhumbula imbali eyadliwa uwasitheya ewatheza seyintombi. Iyona-ke leyo mbali-ke ehleli baba mkhulu umoya oyingcwele esiswini sikanina. Ubaba mkhulu wena uNkulunkulu futhi uNkulunkulu ngokwakhe. Namhlanje la emzini waseThuthukeni nibanika ngakho nifuna ukuzwa ukuthi luthini uNyasi. Namhlanje sesisemaphethelweni yalomhlangano waseThuthukeni. Namhlanje umhlangano uyavalwa. Uthi umkhulu ilanga umhlangano siyawuvala la emhlabeni. Kodwa sazi noma ezulwini usuvaliwe yini. Ubaba mkhulu engakasuki entabazwe kwaye nokuthi uNkulunkulu amvahlele seyibhungu ezomfundisa ukuthandaza futhi mayikhipha inkomo kayise athandaze yathi uyabonga cela uNkulunkulu ambhekise inkomo kayise noma esekuya ngokunjalo wayebuya athandaza noma eselala wayebuya athandaza indlela uNkulunkulu ayimfundisa ngayo ukuthandaza. Usho uNkulunkulu ikhathe eziningi wayefika uShembe ubaba mkhulu ezomenzisa izinto ezithize. Uthe ngesinye isikhathi ubaba mkhulu eneminyaka emithathu kusukela isikhathi wayesefunda ukuhamba. Wamthatha uNkulunkulu washona ubaba mkhulu. Kwamunye ekhaya. Wase uyise umayekisa. Wakhipha abantu bathi abambe ithuna eminyango. Wahenqelwa yena ngale endlini. Teksambiwe ithuna. Wakufika umuntu owayelusa kababa mkhulu. Esizobika ukuthi naku baba la ngizobika inkomo ivele yafa. Base bephambaniseka ukuthi uyini abazothatha abayihlangiselani makunde. Endlini kunomzimba womuntu. Edlelweni sekufa inkomo. Basuka enkulu kuba khona umuntu amthumayo. Uthi waphela ngaso sikhathi hayi baba mkhulu uyisa baba mkhulu. Base mthuma kubantu abahlolayo ukuthi babombheka ukuthi kwenze njani. Wahamba ke lo muntu. Yebo lapho. Wahamba ke lo muntu othunyiwe eseyoshola. Wafika abantu abazizinto bamtshela wathi afika tshele uyise wamkhulu ukuthi
umphefumulo wenkomo udinga umphefumulo kaShembe. Lo muntu ephuthume emuva esayothi uyobika wayikala uShembe lapha emhenqweni enyakaza obonakala ingubo inyakaza. Amen. Kwase ubaba kaShembe umayekisa wasethi awutelela abasemnyango bapame kancane nangathi khona sibonayo la endlini. Ukuthi bama-ke laba babemba ithuna emnyango. Wagcina uShembe esevukile. Ukuthi ngathi isikhathi uShembe sevukile ingaleso sikhathi la uShembe avala khona ukuthi uShembe uyokaphi. Ufuthi wavala-ke lokuthi uShembe ngeke afe. uShembe akafi ushintsha ibhantshi. OkwaShembe mkhulu ngoba wasekuplani wezulwini. Okokuqala kwaba uJesu. uJesu wamplanela uNkulunkulu wafika emhlabeni wazenza zonke imangaliso. Kodwa ngoba uJesu wayengazalanga wayengenamfowabo, wathi abangakubo sebenomona bambulala. Ekufeni kwakhe akekho omunye uJesu owakhona khona emhlabeni. Abantu bekhonza uJesu basakhonza lo waqala. Kodwa uShembe usele wekhona namanje. uShembe umkalo wendlela ayi wanishuphekela libandla liphathe kahle. Kwezinye indawo wayekashawe, kwezinye indawo aboshwe, kwenziwe yonke nje into eyimbi ngaye. Abantu bengaboni lo muntu usuke uNkulunkulu noma bebona benze ngamasibungu. Abefundisi laba babenokhololo babemsonda kakhulu uShembe. Kanti uShembe wayeyiyo yonke into ukuthi uyabheka ngisho ukufundiswa wayefundisiwe. Amen. Ayakho noyedwa emhlabeni owayeneyitifiketi noma usawuneyitifiketi uShembe ayenazo. Abafundisi beyinkolo ngisho abelungu bekhona. Kodwa lathula nje mosebhilitile. Bayathandaza abazibakhala kwandla ngayibona nomoya. Amen. Bakhumbule ePhakameni ukhona umuntu ePhakameni uShanyana babiza ngokuthi uShanya. Base bethumela kuyena uShembe. Wathi uShembe abani ngizomfica. Wafika wabenzela into namanje abelungu bayayazi. Khuluma nolwandle. Khuluma kanjani namanzi? Kodwa amanzi ayimlalela.
ezweni ethi lwandle phindela la sakuya khona sinobaba sikubekanga la lohamba-ke ulwandle laze kwelayo malaba belibeke khona mhlawumbe iqala ukudala umhlaba kodwa-ke ngaphambi kokuthi uShembe afike la KwaZulu Natali ezweni eliseningizimu wayesehlupheke kakhulu ekhaya ngoba uNkulunkulu bayeke wemvakashela njalo nje ezomncenga ukuthi awakafuni namanje ukuya la ngikuthuma khona kubantwana bami abaseningizimu wagcina uNkulunkulu bulala yonke into ayinayo uShembe inkomo zazifa inzalo yakhe babeshona omkhulu abanye waze wabona uShembe cha akusiza ukubekezela angilalele ngoba lelizwe ngilazi liqhamukapi angiye KwaZulu Natal bahamba uShembe eza la KwaZulu Natal wakibe isitimela bathi abanye wehla emsizini usisha seko manje basithi uhamba kancane lapho emsizini angisazi nokuthi wawala leminyango noma kwenze kanjani wasetholwa umkamdluli kuthiwa lo nkosazi wamthola umkamdluli umthetho waShembe wayeyenye into nje ebantwini bebonke into ovula ibone ngolokhola ukuthi uNkulunkulu lo kangangoba umkamdluli wayesemsebenzini umkamdluli lo wamthatha uShembe wamfaka endlini umdluli wathe kuye emsebenzini akazange ngabe nankinga ukuthi sakukhona enye indoda la wayibonela ngawakhe amethu cha kuyona indoda le uNkulunkulu ona umdluli lo wayikholwa enkonzweni eyithize okusho ukuthi base bexoxelene nomunye futhi uNkulunkulu nomdluli emthetho mina ngisonto ebandleni elithize base bevumelana bezwana thela ngalimbe ngomfundisi waleli sonto wangumlungu thela ngalimbe wacela umphelezela umdluli esontweni cela uShembe nangempela-ke wamphelezela kodwa inkinga kaShembe yayeba yinye ngoba isengele eminyango wesonto icathulo zakho wayidlile emnyango baze bambuza bathi uhlelani icathulo emnyango bese yabatshela ukuthi cha uNkulunkulu uthi akungenwa endaweni engcwele necathulo kodwa umthetho kaShembe ukuthi wayixoshwa njalo la efike khona wayixoshwa ngoba nakhona-ke lapho esontweni lelo wasukuma umfundisi lo wakhona umlungu washumayela waqeda wasecela ivisita leli uShembe ukuthi ake libeke amabili amathathu nalo wabona into angazayibona umlungu ngoba kuthiwa kwathi mayisukuma uShembe phambi isizandla abanye bahlanza abanye basukuma amabili yonke into yenzeka kusho ukuthi emveni kwalokho
ukuthi uzombukisa ngabantu batshela umZulu ukuthi umZulu ungabusenza nalo muntu wakho la owakhuluma isikhathi ke uShembe umthetho kaShembe kodwa uthunywe ehlangakazi okwasenzwakala ukuthi kunomuntu ophilisa abantu ophikile emsizini futhi angisazi noma intombazane yakabani leyayigulelwa kanti yakabona esifuna uShembe efika yabe isiya lapho ifuna le ndawo yamthola uShembe ngoba naye wakhona ugulayo ekhaya ungaboni emehlweni oyamthola uShembe bahamba babuya naye uShembe kwase uShembe eyenza imisebenzi yakhe wagcina sebona lo muntu kodwa engaboni emehlweni abantu abaningi ngokusemzinyathi lapho abantu abaningi bayikhetha inkosi beseqhubeka-ke ngoba phela sekuyindlela enhlangakazi babe seqhubeka ebheka lento ayithiwe uNkulunkulu wayenzenza imanga endleleni la ebaphilisa abantu waqhubeka waye wafika kwaShophe wakhuleka emakhosini akhona kwaShophe yamemukela uShembe ayemthanda amakhosi njengoba sasithanda nje nathi ibona abantu abafika babona eqala ukuthi umuntu kaNkulunkulu lo bamsikela indawo njengakhona-ke kwaShophe base bemsikela indawo le ihumisi eseyibona intaba inhlangakazi futhi useyitholile mase sewumisa usayibona ngamehlo inkinga ukuya kuyona wayithi mayithi uphulwe kule yantaba abantu bendawo bathi ngeke kulunge lapho kugcwele yonke ihlobo yilwane lapho uyakubuye wasuka bamkhulu-ke ezama iqinga elithize yokuphindela emuva intabazo wasifica isitimela wasigibela isitimela esiphindele emuva kuthiwa sakwathi sindawo la bekho khona siteshi sajama isitimela wabuza uNkulunkulu ukuthi Shembe uyaphi usuyenzile into engithume yona mangabe Shembe unenkani uphindele emuva ngizobulala bonke labantu abalesitimeleni futhi uShembe wayevele umuntu okhuliwe wabona ngeke bafe bonke abantu ngenxa yakhe akehle esitimeleni wayehlala esitimela uShembe wabona lesitimela sesiqala sihamba sasingapheli ndawo isitimela sasiba nje uNkulunkulu
khona into yakhe uShemba ayiphatha ethi uyifumbu waphatha ngamanzi wasebona imizi kamama lapho leyo ndawo angisazi isifungo salowo muzi wahamba waya kulo muzi wafika wacela amanzi washuthi kulo muzi kunesalukazi la inyama sasiyamalela hamba mntanami ungene kule yandu ucakula amanzi ufake umuntu ozomfica khona ungamphazamisi ungamkhulumisa akakwazi ukuhamba waya-ke uShembe mayekha amanzi uShembe uyambona lo muntu siyagcwalisa-ke ishumbu lakhe uyaphuza okusazohamba phela cha uShembe akazangenze lutho oluthini kulo muntu ngesikhathi uShembe esephumele eminyango lo muntu wayesemlandela belandelana kwaba-ke ukusinda kwakhe umuntu lo owayengakwazi ukuhamba ngokufika kwaShembe cela amanzi kubo wayesebuyele emuva-ke ngoba phela uzwile kuthiwini kuthiwa ayofuna intaba uNkulunkulu angayinaki uthi uNkulunkulu kuyena ungayinaki into ezoshiwo abantu mina ngihlezi ngiseceleni kwakho sonke isikhathi la ukhona ngisuke ngikhona wahamba uShembe thiwa wayigibela intaba ayingale ndlela esesingene ngayo kuthina wangena esengena ngolunye uhlangothi entabeni esekhuphuka yaphezulu ephuma ekumeni kwesitimela wenza lokho ayekwenza-ke kwakuncanyana wase eyohlala-ke ehomisi eyolinda uNkulunkulu wayemtshela ngalini esahlele ehomisi wayeba nenkinga kuShembe ngoba bonke abantu ney'dakwa zayevele y'dakelwe kuyena konke nabathakathi kwakuvele kusuthele kuyena usho ukuthi esehomisi kwasekuhlangana isigungu samadoda khona athi akahlasa abulawa nangempela-ke ashoma-ke amhlasela uShembe uShembe vele usenomuzi la ehomisi usewakhile ngicabanga ukuthi ihomisi kuzoqala kaShembe hayi bafika-ke labanomzane kubabamkhulu eyihlalele nje kanti ubabamkhulu wayebona into engale usebabonile ukuthi bazoza bezomhlasela usebalindile bafika-ke abasakhulumi bona wababingelele babamkhulu hawu sanibona abantu abami nginganisiza akekho khona ukuphendula kanti sathi beyiplana into ubekhona ukuthi uyagadla kuqala lo wakhomba lo wathi khuluma phela nomunye wakhomba omunye khuluma phela bakugcina sebekhombana bodwa wangababikho ofisa ukugadla bagcina bengenzanga lutho baphindele emuva okusho ukuthi lowo muzi babamkhulu wayeseuqamba igama ukuthi Betty Sitha isebetty Sitha
Lo muzi wase-Homis enkolweni yoMnazaretha mkhulu kangawazi angibona umuzi omncane indawo yakho incane yonke into yakhona incane kodwa umuzi mkhulu okunye ubaba mkhulu eselinga kubo intabazo wase ecela ke wase ebona uNkulunkulu ekhuluma naye ethi kufanele makabhabhadiswe usuku wasesonto lasewesini ngoba elaliseduze ngekhaya wathi mayifika lapha esonto lasewesini ejwayele ukuya khona nje makusonto njengelina ngawasecela umfundisi uthi baba mfundisi ngicela ungibhabhadise umfundisi wavuma bazwana uthi ngelanga elithize uzombhabhadisa iyodwa-ke into yaxabanisa umfundisi nobaba mkhulu kwaba ukubona kwababa mkhulu umfundisi eza nenkomishi waxake kwababa mkhulu uzobhabhadise kanjani enkomishini kwakuthiwa mina ngofakwe emanzini ngizongena kanjani enkomishini wathi baba mkhulu cha akukhona lokhu mina engitshelwe ngakho hunye lokhu wacasuka umfundisi wamkhomba indlela wathi hamba-ke Hlembe uyofuna laba abafana empuleni lana kwagcina isikhathi soJesu wayemefaka empuleni senze nje ngoba phela wayesho uHlembe ethi cha mina ngibonise ukubhabhadisa kwaJesu ebhabhadisa uJohane emfaka empuleni akuyamkhipha kuyamfaka empuleni lokho enkomisha ngikwazi wacasuka umfundisi lapho wathi umfundisi hamba uyofuna abanye abazofaka empuleni inhlanhla-ke wahamba uHlembe wahamba kwabathola babhabhadisa ngomfula kwakuthiwa kwakuyibhaptist igama lesonto wabhabhadiswa-ke lapho ma esebhabhadisiwe kwabonga kwase kuba yisonto afanele njalo ma kuyisonto ezelona azokhonza nakhona aphelelanga khona ngoba engathulanga khona kwakuthiwa ayocela ukubhabhadiswa ovuka umkhuba kaHlembe senyiwe esontweni eshiya icathulo emnyango umfundisi wala uyambuza awu Hlembe icathulo uyishiyelani emnyango uphinda yona into ayitshelile omunye uthi cha mina ngifundiswe ukuthi endaweni engcwele asifake isicathulo ushiye emnyango kanti hayi ukuthi umfundisi lo walale into enziwa uHlembe uyayazi uyifihlile uthi isicathulo singiyini endaweni engcwele wasemphendula wathi Hlembe ngiyabona Hlembe awuthunyiwe la kuthina
wena shembe into efana mawuyenze qhubeka nento oyithunywe uNkulunkulu bahamba akushembe ufuna thina ke njengoba sibaningi siba ngaka baqala akushembe philisenza zonke izinto nje emhlabeni ebanika ingane enza konke okuhle kuthiwa ngapho uzwathini kwakunesona kuthiwa i-Aplisbosch lapho i-Aplisbosch umfundisi wakhona waye umuntu ofundisiwe usho ushambela kwakuyindlela yakhe maye ehomisi edlula khona leli sonto usho ukuthi babamkhulu into engayiqondi ukuthi abantu babebonani kuyena kodwa abantu bayazi babebonani mhlawumbe ngaba inkazimulo noma into ethize babeyibona kuyena ihamba naye ngoba ke nakhona Aplisbosch la leli sonto wathi eqala nje edlula endleleni edlula eceni kwakhona uyisonto kusonto phakathi endlini esakhuluma umfundisi baphuma bonke abantu bayobuka lento ehamba eminyango okusho abantu laba babebondi sihlalele ubala la endlini na into eminyango ithula okusho ukuthi umfundisi waleli bandla wacasuka kakhulu wathukuthela icasula uyena ushembela bathi uyadlula ngelinye ilanga kanti umfundisi uzomona esekude wakhiya amawindo wakhiya yonke into wahlala ngaphakathi abantu kodwa manje bayafuna abantu ukuphuma akafuna umfundisi waseyabuka khona ubabamkhulu waseyaqiqalekisa isonto leli nomfundisi wakhona wathi awu lo muntu isikhathi esingalenga ngaka uvalela abantu befuna ukungibona nje ngoba ukubona ushembe kuyisibusiso abasethi ushembe ucela ukusiye lokhu ukhiya abantu abami vala namawindi ngiyaqalekisa isitakwa lesi leli sonto ngiyalivala ngesonto elizayo obengekho ebesetshwaleni amasonto akudala ivalwa ngey'ngidi okhiye waseyawufaka ukhiye ntambama umfundisi kuthiwa kwaze wabona ukhiye umfundisi eyishayela otshwaleni kwaba uwakwali isonto lelo abantu balandela ubabamkhulu Kosi busiseni ngizwile sizovala inkonzo yesabatha lasemini isihlabelelo 234 zicela umfundisi Shozi asone nesihlabelelo inkosi ngosisi Kosi busipoma manje
uyakhanya uyakhanya